Atogeni kiri Nteto chetu cha Thaa Mugwanja na rwa tariki 28 mweri wa mbere mwaka wa 2023 mbita MAUREEN KINYA. Onde aritoa barabara thirite grade 6 berigiri gwita na mbere na kithomo kiao kwambiriria ntuku ya Jumatatu na ndi mwerekeria munene wa kithomo ndene ya gicigo bunge kia Igembe North niwe James Sarara nethiritwe akiuga gicigo giki ni kibangite bubwega kwithira bakiamukira arito baba arethiritwe akiuga aritani bangi nkuruki kana ni bethirite bakiamukira mauritani mwanya mwanya ajegie kithomo giki kia CBC ni kenda ontu bubwithirwa bukenderea uria kubati bobo ni tabura tukwirwa ni Nicholas Chabari. Wanjiria ntuku Jumatatu kiumia atuthiete Kinya arito baba kwibunga na junior secondary na boka ithiro bachoka achukuru ni kenda bathi nambe na kithomo okiao na ara kuringana na director kithomo Nteto cha Igembe North James Sarara autariria ati bo ibebanganitie ebura bakathi nambe na kwamukira arito ababu. Grade 7 we are already prepared. We have done the approval of the schools which will be taking up the junior secondary. At least we are waiting for the working party to give more direction, but we have given those schools which qualified after assessing the schools, both TSC Ministry and the Office of the President. We've moved around. Though our challenges may be big enrollment in primary and lack of enough facilities, but we hope for the best. We shall be able to surmount the challenges as time goes on. Kulinago maurutani na moimadete na mbere kiri ari mababa kaira bakirutana grade 1 mwanka grade 3 nikenda baithiro bana manyoboga nuba kuthina mbere na kuthomithia kithomo giki CBC. Tani betu bakithawekwa kwa yaho the skills that are needed. Nikenda bombatiriana betu na mbere boya na kenda education science yetu siombane witia atikiwatanira na all the stakeholders nikenda kithomo kiumbatana mbere bubwega then in our sub county na kende ne andegoro yonde ucio metie muno ari mobeto bethro bari by 20 enough kenda anabeto batatu nyuma kenyere ngikendelea na kithomo kiero kuringana na arimo bao manatongeria abao bakithomo bariuga ibathiete na mbere na kwirutanira muno gutigira kithomo ya CBC igigwata mirimo no Nteto cha Igembe North na gutigira ana abao ibakwithirwa bana omenyo oboganu kumania na kithomo giki kiimbia. The CBC is undergoing lots of changes, like in the design where we had our language Kiswahili and English, where we had initially 3 lessons per subject. But now English is changed up to 5 and Kiswahili to 4. That means that the learners at the end of the day should be able to cover as many language activities to enhance their ability to grow. Randa kwa shua asiari ni bawatanire na aritani abawatanire na all the stakeholders na ntumanto ya ni gradual changes ikuendelea ndani ya kithomo nikienda tombatanya na system urekari nikienda tomba kwa rukari nayo na tomba kwa achieve ura kithomo hikwenda no ndo kithomo ki at the end of it ho itukurigira kikatethia ana beto bomba kwa all the skills that are needed nikienda bomba cope na life challenges antu bethirite bakimere ya no ntobwa challenges ire neo wethiro murio kiri asiari rabo meyukia wethiro murio sedi yarimo lakini mbuerera ontobo yarabuyite antu abenge bati bwenda lakini baadaye tuita twimio ataboya nanti baita bemio wera irua na mwishowe tukawirudwa matunda yayo. Kuma mutu wa Igembe North Peter Glass Chabari. Harito baire baria barathiritie KCP umwe wa kuma South Imenti na unge wa kuma Central Imenti amwe na aciari bao ni bethirite bakiromba utethio nikenda na baba bo baire bethirwa bakendereithia kithomo kiao bariuga bariumanja ite guchumba na bo batiumba gukinya cukuru iria bethirite bagitwa. Niko Bataxon mwenda kumanture negaturi wandini ya Bogeta West mwana orora arikire skuru mwaka muthiru arathomagira kirone primary na akigwatira max 385 na thai mwana uju eti skuru ya Meru School akiuga ukurukira thini na cirumirite mucijwao wate na wirigiro bagutonya secondary ndagwatira 385 ndari number 1 ke
Kirone primary school, ndombire gota middle school, but ntomba ntoba mathina nje ja mirimo determined kwa flight engineer. Na kiringi na muciari wa Mwenda na Benson Mwirigi urora thomithagia mwana ujo primary ni baugite bone bakuremero kumwikia skuru na bakiuga batina manyaja kumwikia secondary na ndi bakiromba antu bawendi wega na atongeria gutonyera gatigati kubatethereria kenda mwana ujo akaingia kioto kiawe. Boni ngugira nditaga nguge ya kuswa kibarua gia ntuko na kibarua kiaura ngakarau na ngugeje nditaga nontu babia kurabia kiu na lenge nkaja kwaga kibarua kinya ndombaga kibarua gia kura nguo riu oni kira ndingiromba ni antu bawendi bobwega kiatha bomba kunjukiria mwana uju everyday ati middle school na itwagite wirigiro. Riu ninkuromba MC wetu DMK, ninkuromba kinya MP wetu Dr. Sandra Kimweti na kinya ngavana wetu Kawira Mwangaza na kinya Madam Kairemia. Ukethwa kwino mwana uju wokwa omba kuona utethia agatetheka ndaigua bwega na ethorwa ari umwe wa guntethia murigo jwa njeje nuntu njeje na murigo jwa munene. Kungina kune wandine ya Bodhugosi Centro kwa banjo winkatha na warathomagira Ntonyero primary nethira kigwatira maxi 350 na Mugwanja areti skuru ya St Mary secondary na kinya wakiuga ati na wirigiro bagutonya skuru bange bagichoka. Bro simenda gata max 357 ndomba gwita skuru ya St Mary Girls ende asiari bakabatomba mbikiano tonto baba na ajirie mamna yo itakare kuthuguma ikenda atonyiria na ana betu nande oni kenkoromba thirikari entethieria kuthoma tonto oni kona gakara maisha jakwa yatebwa oni indirageria kujuria forms ya family bank equity nanya KCB ende ntona masokio ikyo nkoromba governor tukora mangaza nya MP wetu honorable Kirima bambo ntetheri na bambo kinyira kirato gya conductor asiari bawe kinya baba kiaria ni baugite batina manyaja wikia mwana ujo skuru ukurukira wagubwanguge na kinya kurumirwa ni mbajwa na ndi kinya baba gitanto bawendi wega gutonyera gatigati gutigira mwana ujo na gwita skuru na kuthoma. Ndi dutaka ngo isi akware ndaitango isi akware nde jankagura bia kuria biana isiana ndikambone tente na njira ingi ya guteria mwana ndona akaurira nja na nikio gitumi nkuga thirikari gerie na kwenda kwao uria bakaumba guntetheria mwana nikenda gatika uterio nje kiri family wingi nturo muthugumira na kware na ngina geto muthugumira ana koromba thirikari intetherie kanyene kau nontu unirature nyamba jitue iria nyaba baeja na scholarship to baromba bagerio tedia family je na njirera bakomba kenda mwana uju omba kujuria kirato kiawe kiripotera Nteto cia Weru weekendi ria kwarito ni mutugi kare Hakari mwanya kuma nterire anjomo chabori ni bethirite bakiromba thirikari ya county ithirwe ikibenjira ithima nteri jini kenda kubonokia kuma kirimpara bakiuga bagatumira ruji ruru kiri urimi bariuga no ntumbura etithiritwe ekiura nteri ji kwa miaka 5 kinya imera bira bethirite bakiumithia nande bionthe ni biethiritwe bikinyara mawira kirigia gatumenyithie uria kiaramu kethiritwe gikirumira nteri ji chabori. Kinya nyuma ya kwithura ngai iraurite mwaka muthiru na ntere mwanya kaunti ya kinya na arimi mboge ya kwanda imera na bia betika na miunda ya garuka rangi na guteka ngirini na ndi beterete kuketha Nteto iji kiri arimi ba ntere cia kongwa cheke ntumburi na nkando wandi na kibiresio amwe na kirwa na arini mugaruburu na aria mbura iji ta kinya nini na nyuma yao kwanda imera bionthe na ndi ni bianyarire na miunda yao gutigwere mitheri buru tuina miaka ena tutona tuhanda konde season tuhandaga season cionthe indi tuhandagwe bieja gikaurirwo ni mbura mbere mbura igakia bikoma tureje ne kongwa ceke na thina ra twethairwo twinayo aja twithwa twina thina ya kwaga mbura tutionaga bia kuria tutionaga bia kunywa batu turi acoi aturomba utethio kuma nthi kuma ntere ire ingi ire ikura
ntureji ya Mugwanja ni antu baitingugi muno, lakini kuringana na kuria mbura ekura guku antu babe na thina nene muno tibia kuria bia ng'ombe tibia kuria bia antu no gataga miunda jungo imaiga mathe twingwitikia twine gita rinene muno guntu ku gutaura twina gintu ja miaka 5 na ki miaka eu 5 ikura kabura indi kaura gaka isana no tikio tumba kuanda tuketha. Arimi baba baruga mwena kwithura ngavana wa Meru Kawira Mwangaza mwena ikundi bingi biaciumirie na kwa arimi baba mbeu cia kwanda bone baandire ende mbura ekura imera bibi bionthe bia nyara kinya bitekuri na wirigiro bura barari na buba uketha kuringa iga na gutigwo bategete amwe mpara etete na mbere kwanda nkunyu na kubatuneria metho. Ndo ngavana wetu Kawira Mwangaza jana twa mbeu na twanda ende mbeu iu no kuona ni raule tukoromba still wantu bawe ndipo bwega na nyanga bana neje kairi atwembeo tutita mweli twethatu tukanda tuteno kaikwanda tututijiria mbure kangana kinyanga bana wetu narari na twambeo mungau na mpempe na twa mianda muno lakini utikio turaketha nuntu yomire yonthe urira oyu majo bio moreo waja raiji na ndio gaiteja ndebo antu gekirua ni mpempe cha wikuruta miunge lakini miunde ejo kuona turungia ne andi na kutika antu kuona ke munde na ukalija thano katikati tuli baandaga mbure ikaurenka ibi kauma bikoma bionthe ikachoka kairi ombo choka kwire choka nyama choka jairi bakaanda kairi na bikoma kairi kwa antu bana itingugi na antu bairitaniritie sana. Arimi baba nandi barabate na unge bakugita na baraba gwetete ati kwa igita na miaka 5 nandi batona mbura na nchuku ciao ni soyagiro gitumi ni barombete thirikari gutonyera na mpwe na kuonora mirandi ya ruje kagwatwa mbaru na kubakindiria ruje rwa kuri mantere urute na mari o amwe na kwinjiru ithima bia ruje jonto yu ne ontairaki ire kabanguria kathanguri itho kwina mpare nene kinyethera imiru turi na kibiricha want kubati gutegera na njirenge mwanya kontu kibiricho baba inge bigwa kibiricho bekuraja bakathugania kibiricho gia mpempe na ikwachi lakini ntumburi naja kigwetanirwa kibiricho ndikumenyethera kinya ndimwera mbonda riu chirithwo ndeji kubati gwetwa kibiricho ntumburi nikenda gukerewa ka kwina ntumburi na kibiricho ruje rukang'ana kuntu guku turomba utethio kethira bomba kuona ruje nduji ikongeru ikeja guku jana ndikwina ruje rwa buri karutigiri kuraja kuuba ko steel nya pipe ikomba kurombwa kithirikari kongera pipe iu ikomba gukinya ruje nturaja na Mugwanja kinoria kurupati imwe na au antu babo maguita ngwine ne mono ruje jaru rukonora inya sefe kethwe tu turi inya mbeti nyingi tuomba kurima inyaru no batutethie na ruje tukenjero kinyambo au ko tukaja kwa twenjeri mbo au tuomba utetheka ki reportera Weru TV weekendi kuma Mugwanja ntumburi gicona keburi mbeta mawera kerigia na kio gikundi kia ngwataniro ya atumiria kuma North ni bethiritwe bakiambiriria mubango jwa kwigikana kimbecha ara bethiritwe bakiuga mubango jojo kethura jugitethereria kureta amwe atumiria bangi amona kinya kuthiria mauthukia ndene ya matura. Member wa gikundi kia North Bishops and Pastors Network na gikundi giki na arua igiko launch table banking yao area banjirite kenda bomba ku witetheria ki maisha kana kuthithia savings kaja pastors na nkuruki itukuromba pastors paombe kujiunga na gikundi ja giki ikenda tumbo kurania turi amwe pastors bakwethora bekurukira challenge nyingi muno
kinya rĩrĩa bakwithirwo bakirombera antu ashirika bara be barombera batethagirwo kinya bakithugania kana pastor omba kwithirwa ena thine nyingi nkuruki ya nkuruki ya shirika, lakini pastor gachiumia lakini atena muntu kumutegera kana kumuri orere atia kwa ikyo no tuturanjirie gikundi giki aja nothiment na itugwitikia Murungu agagikuria na pastors tigenio karaome ejeni tukarania amwe na Murungu akabuthari tuonere ibwaga tuthie saving so mweri ituchemanagia mweri rimwe kimwe kibiri njumaine Jumatatu ijire mweri na tukeja na chiringi 100 ya tuthia savings yetu so romba ya kodena ndiromba kiria chungaji betu bonthe itumbe kwithirwa muntu onde atonye kundi negeki no ntomoro tojo munene kirembe chiche tukurita ni kinya kumba kwejanaga ka soft loan kara uchungaji atumba kuthenda kunganga na kuringana na uwezo bora twinabu kwa mutumiria ni muntu agitumi sana na natetha ire thirikari mono ntinto biria thirikari ruja ibyo mutumiria aritanaga ntu bumekiribyo so itukwirigira thirikari kajukia ntu bube tutethie na tugeta kuraja yetonera otherwise batu ya chungaji ituigekene muno mantu ne yege kinya tutuingwa gutethania muchungaji nonge nikenda tutekeje batu kwirukirwa ni batu tutekeje kwaga inya ya tukuritira Murungu ngugi no tututumairia mbodle na twatumiria antu bakatharimwa indi batu na atu twakaraya tworiria jo imwerekera jo mwega ninkwenda kubo congratulate muno na congratulate ga MCA wetu municipality na ntuba kumba kutonya njira yagiri na mbuge jaja ijo jaga tumatungane ati twinde tugwatanire tumbe gwike mugongo jo tumbere na njira iji titire antu bamenyereti ntu bombo kurigana ata mapasta bakubibia mantu ikethera bangi bara bakutunga turi mapasta nyoba no batu o mapasta jaja bomete ke society oishi kiragi tusukumite na inya muno thatu twithwa twithithaia mubango jojo table banking ka kureta pastors na bishops amwe ikoven power na power ira tukwenda obekira ni financial stability betho be bongo abakimenyaira apart from gutumiria apart from gutumenyera gikirundu Pedro nyabongo ibakuimenyera financially nonto the reason why twina bishops na pastors batikunenkanira the right direction ge community yetu kuja kwithwa stable financially na naro tukejo baretri independence ije ngwitikia ora antu bangi bakwa empowered bonda people bakwa empowered mamas thoko na kwa empowered na nditu batu thwani amtura o tutumiria re how much should this person be empowered. That's the basis and the reason why that to get no mwaka tugwatanire to community tubatetherie na to make sure to kuven power. Heta nambere na kurumira Nteto chetu cha Thaa Mugwanja inchokerete na Nteto nkuruki. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kaga kenke kaije kieneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwako wo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira chionde na ndino wone Weru TV kiri signet na pang free to air Startimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 360